2 yaşka uzun ömür, vakit kalaydı. Kulaktaşımız kalaydı. Ayrıca şu balarının olduğunu bile uzun ömür sürüştü. Biz kanday unutmakta olduk, bunlar da şunday unutmakta olduk. Biz de okulu bizde buna 42 yıl oldu. 42 yıldan beri uşlar menen birge жүрөт. Bular da ушундай жакшынакай болуп жүрүштү. Бактылуу болуш. Çok rahmat. Oldu. Kalgan yanlar жүрөктөн ниет кошулса. Бетин биз тапшырабыз. Çok rahmat. Аяшата ишине кода сөөк коллектив форматында экинчи бөлүктүн бийишин баштайбыз. Жаштар бийге чыгыңыздар. Сиздер үчүн даярдадык. Дискотека воспитанница. Аяшата ишине форматында. Казыр акет бийиңиздер. Бийик болот. Жаштар отурбайбыз, бийге чыгабыз. Комитет. Бурушlar. Hey!
Thank you.